Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Magagesho, go na le story se le gore ke nyaka go se share le lena. Story se ke se kwele o ka re 2 weeks back. So yaanong ke a bona gore ka re se ya escalator jwane. So ka ipotsa re e re ke se share le lena. Topic ya rena ke ma-alien le batho ba Peru. Ma-alien a ile gore a bitswa gore ke pilakara ke leitso la bona ba tlhasela batho ba Peru. Sa pele re kwešiša rona Peru ke naga e feng. Peru ke nngwe ya dinaga tše ile gore di mola South America, la bona mo picturing yeowe. Badudi ba Peru ke di-mixed race, go ra re ke metlhobotlhobo. Go na le ma-Indians, go na le ma-Spaniards o ra re ke ba ile gore ba tswa ba le Spain originally. Go na le Basotho ba ile gore ba ile kua ba išitšwe kua ka nako tšela tša bogologolo, nako tšela makgwa ba etla ka mo nageng tša rena ba colonize naga tša rena, and then ba tšea batho ba rena ba ba iša nageng tša ka kua ntle as di-slaves. Ba tšerwe ba re ga ba tšewa ba išwa naga tše ntši tša kgolana mowe, ga ba fitlha kua ba ba thea mabitso a mantshwa, ba ba thea, and then le difane motho ona o theelela ka kore o kgotse le gore le se ba ba tšere those slaves ba ba tšea ba ba iša ba rekišetša farmer o itseng, and then batho ba le ba kore surname ya bona ilo change difane tša bona ba ile ba bitša ka surname ya motho ono la a ba rekileng. Let's say motho ona ke ena wa ga Williams, go ra gore surname tša batho ba le dio change ba tša ga Williams. Batho ba le mafelelong ba feletša ba lebala gorena ka na bona gae ba tswa ba le nageng e feng ya Africa, ba lebala le language ya bona, ba lebala le mabitso a bona nnete le di-surname tša bona. O tse gore ke ntho ya kgale, ene ba gola ba tsofala ba tlhokofala bokoko wa rena boragolo a rena jalo le jalo, ba bile le bana jalo jalo mafeletšo ebile ba kore batho ba le ba lebetše setšo sa bona. Ke kweša gore mohlomongwe ba be ba bethiwa goba mohlomongwe go bolaiwa go ka bolela gorena kore go ka bolela ka language ya geno akere, goba o ka no discussa anything e le gore ya mana le mo tswang gona. So that's why batho ba le kore ba le stranded, ba le frustrated mo nageng tše e le gore kore ba išitšwe, di-ancestors tša bona di išitšwe ka kgang. So go na le ma-Asian, go na le batho ba ile gore ba tswa ba le bo Europe. Batho ba tswa Europe ke bana ba le ba re colonizetseng akere, gana mola bo UK, bo Australia, bo Germany jwalo le jwalo, bo Russia jwalo le jwalo, kore ke mehlobo e tletšeng. Jale ba ke bangwe ba ke ba tshweng because wa bona o se o ile le thato ya it's fine, but go ile o utswitswe as a slave then e kweša bohloko. Tlatla re tlo bolela kudu ka di-slaves gorena what actually happened, re santse re tse bona re tswa re le kae re lebile kae. Okay, Peru ke naga e tletšego ka di-landscapes, e tletše ka dithaba, e tletše ka di-desert, and ebile kgauswi le the Pacific Ocean. Pacific Ocean ke nngwe ya di-ocean tše di leng gona mo lefaseng le la rena la earth akere, ke nngwe e kgolokgolo ya di-oceans tše di leng gona. So yona naga ya Peru e gaufi kudu le the ocean ka ge le bona mo mmepeng. Gona mola Peru go na le mohlobo o bitšwago gore ke the Iquitu tribe. So ba dula lefelong leo le bitšwago Alto Nanay leo le lego north east of Lima gana mola Peru. Go ra gore gana mola Peru go na le nago nngwe gape toropong ye nngwe ba bitša re ke Lima. Gana mola toropong ya Lima go na le motsana mongwe ba bitša re ke Alto Nanay akere, ke mo e le gore taba tše ke tlo le botšang tšona di diragala gona mola. And then Iquitu tribe ba re ba tlhasetšwe ke ma-alien like creatures. Go na le di-creature tše dingwe goba batho ba ile gore ga ba tshwane le nna le wena, ba ile gore ba ka mokgwa mongwe ba tšhoša, ba ile gore ba ba tlhasela. Ene ge ba bolela ba re ke the alien go ya ka bona go ra gore ke eng, the extraterrestrial beings, ba re 7 feet tall. Ba re ba na le tlhogo tše dikgolo tše di telele le mahlo a ma-yellow. Ba re ba pere di-protective armor, di-armor kere ke diaparo tšela ile gore gantšhi ka nako tšela tša kgale mola go sa lewa ka ba re keng di-swords, go apariwa diaparo tša gona gore swords le e ka o tlhaba nako tše dingwe e se ka napa ya no go bolaya ka speed. Ke tšona di-armor tše le gore ba di apere bona batho bona ba ba telele ba ba 7 feet tall.
and then ba re ba apere dieta tse di round shoes tse le di na le a light ka mo morago ka moke gore go na le bone mo dieteng tso tsa gona. Ba re batho ba ma-alien ba kgona le go fofa, ba re ka mmala ke ba silver, o ra re ke ba silver in color. Ba apere dieta tse di-round in shape setse ke boletse, ba kgona le go floata. Ba re ba se ba thoma go fofa so go ba le o ka re ba pressa something mola ntho ela mola seteng sela ka mola morago on that light le bonenyane le la leng ka mola morago ga seeta, and then from there ba fofa mola moyeng. Ba re le difatlhego tsona o ka se kgone go di bona, di bonagale kore ba kgona go bona maybe other parts of the body, ba bona le tsona diaparo tsone tsa ba di apereng o ka re ke tsela tsa batho ba se ba yang tweng. And then go sepela ona ba re ba sepela normally go tshwana le nna le wena ke batho, mara ga ba tshwane le kore ba different nyana, ba tšhoša ba apere tse ba di aperego, ba kgona go floata, ba kgona go dirang jwalo le jwalo. Okay, so badudi ba Peru ba re and then ba theile ma-alien ake lebitso ba re ke the pelagaras ka English ba re e ra gore the face pillars. Why ba bitsa re ke the face pillars? Batho ba ke ma-alien ake ba re ga ba go tshwere fela ba re ba go tloša letlalo la mo sefatlhegong, ba tlobola tlhogo kore ba tlobola letlalo lela ka moka la mo sefatlhegong go a šala, sometimes ba ka tlobolanyana le ga nyanenyana mo moriri, and then go a šala marapo kore wa šala o bona marapo, matlho a tswile, everything e tswile, o no bona marapo fela. Gore na wa ba dira sewe ga re tsebe, ga se batlho ba tlhalosa le bona ba tsebe. Ba re attack ye ba re thomile ka di-11 tša July ngwaga o noke a kere go fitlha ga jwale e sa le one, and then ba tlhasetse le mosetsana o mongwe o ba na le 15 years, o na le 15 years o sa phela ke se ke ka re o na le 15 years a kere. So kore ga ba o tšea ba o tšea ka tsela e la ba o diang kore ka re ba go utswa, kore ba khukhuna ba o tšea ba go utswa, and then ba dira tse ba di dirang ka wena, gore na ba dirang ka matlalo a batho a difatlhego tša batho ga re tsebe. So ba rile nao tše e le gore ba tsamaya ba yo utswa ngwanyanola wa 15 years, ba re o kgonne go lwa kore o kgonne kore a sa nape a dio le sa tšhoga, o kgonne go lwa, then mafeletso a kgona go phonyoga a tšhaba, mara o le a phonyoga bane ba setse ba mo gaetše ga nyanenyana mo molaleng ba ntšhitše letlalonyana ga nyanenyana. So ke tšhabile go ntšha di-pictures. So ba re every night di-aliens tšela diatla di tlo utswa batho, so batho ba kwa nageng ela ebile ga ba sa robala bošego kudu, banna le bana le basadi ba sa kgona le go robala, ba lela ba gadile bana, ba lela ba patrola. And then ba bangwe ba badudi ba kua ba na le dithunya ka re mola ba dinang gona ke sort of magaeng nyana, so a kere mo e le gore ke like go tletse sethoga, and then ke dintlo tsela tša setšo tsela tša segologolo, a kere ra bona ebile gaufi le metsi gaufi le everything, ba tsoma most batho ba kua a kere kore ba sa phela bophelo bola ba segologolo. Ke ditoropo tsona di gona, most ya batho ba re ba movile ba nna ditoropong mola kgotse le gore mola magaeng mola eno ba le tribe mara ena pele batho ba ntšhintšhintšhi ka mokgonowe. So bošego ga ba robale ba lela ba patrola bošego ba le ka go protectana. So nako ngwe a kere batho di-aliens tsela di no tla go ntse go le jalo, and then ba ile gore ba na le thunya ba tla le ka go thuntšha. O mongwe wa batho badudi bana kwa o boletša a re o la ntse a thuntšha leaneng le lengwe, o re kolo tsela di no betha fela tša wela fase, kore batho di-aliens tsela a di ko botlhoko, or mohlomongwe maybe ke di-ama tsela ba di aperego ke tsona di ba protectang gore le kolo e se ke ya tsenelela, we don't know, or ke ka mokgwa ba leng ka gona ga re tsebe. Se ba se dirang ba fofa, ga ba setse ba fofa ba re ba kgona go fofa up to 1 meter, and then ba re ba floata mo moyeng. So nagana o ilwa le motho ona ena a floata, wena o sepela ka maoto, and then ge ba re ba setse ba floata so go bonagala light, go na le light engwe ya tuka kua go bona kua, ke ka mokgoleng ka gona. So ntho ke a true story, ga se papadi, ga se mabarebare, ke ntho e diragalang ka se sebaka. Ke story se ke bego ke le tshwaretše sona, ke leboga nako ya lena, and then ke tlo fela ke le update ka sona, ke a leboga.